Nina nje nikhulumela ngemali, khulumani yini nazi imali, onobufakazi akabuveza ubufakazi ayithulele umlomo, ubufakazi boyikhulumela bona. Mina ngikhuluma lokho engikwenzayo. Manje ngicabanga ukuthi niyongiqeda amandla, niyaphupha. Ngeke iziyenzeke leyo nto leyo. Kanti udakwa yini uphakela umthakathi ngoba zikhona nje izinkulumo zakhe ukuthi mawuyilalela uzokuthi udakiweke namhlanje uphakela umthakathi uphuzile. Asambe siyosebenza mufuna siyosebenza ngiyohamba nawe kube ngathi awukazi wenze lutho uhamba la eduze kwami ngikwesulile ungasekho empilweni yami uyitshela ukuthi ukhona kodwa ngiqhubeke ngihamba nawe ngoba ngafundisa ukuthi uma ngingashongo lutho kuwo lubi vele ayikho into embe ezokwenzeka. Angazi ukuthi ilento ekudakayo kodwa yona ikhona into othi mawuyidlile udakwe. Ngiyesulana mina empilweni ngiyakwesula mina empilweni ngikwesule nje uqhubeke kube khona iminyaka ewu20 ungasekho kodwa empilweni yami danke ayizonde inkabi. Dicelela abantu phansi wena isona siphiwo sakho wasiphiwa uNkulunkulu leso ilona afa oyolishiyela abazali bakho okukhulumile kwalalelwa umkhathi ngeke ukushintshe ngisho ungabhala phansi la uphinde ukusule beza abantu bengabi nakho kodwa ngifuna wazi ukuthi okukhulumile ngamanga ngomuntu onedlozi njengami umuntu onomsamo ophilayo njengami kufanele wazi ukuthi lokho kuyokulandela ngomkhathi not ngalezi zinto ezibhalwe phansi. Masimba manje la uphakela umthakathi wena phela umthakathi uyayibhema insangu wena emakhoneni nje ngiyakusola la ngasensangweni ngoba zikhona izinkulumo zakho oyayuthi mawuyikhuluma kuzwakale ongathi kune element yensangu. Mina ngiphilela iqiniso phambi kaThixo akekho umuntu engake ngahlangana naye ngaphambanisa ukukhuluma naye akekho umuntu engahlangana naye ngemukela imali yokuthi akuyekwe lezi zinto ezenziwayo. Kubheme ngempela futhi kubheme le yamahashi uyabo. Ngiyakhuza ke mfoka ndabandaba njengengqwele yakho ukuthi yehlisa baba yehlisa remain nje ku level yakho uremain ku position yakho yeka ukuphapha yeka ukuexaggerate yeka ukukhuluma kakhulu kuze kweqe kade uyozama uzuyeke ukungcolisa ngeke uzulithola ichashaza ukube ninayo into ephilayo ngabe kade ninikezile abantu ngoba niyakwazi ezinye izinto ukuyikhipha kukhona ozoyiveza imali ukuthi ikhona niposte kahle madoda ningaphosa umbhelo. Be an independent thinker mntu omnyama zicabangele wena ufike nama conclusion akho. Aduh, bobo. Aja pagi dina tu. Ini sekarang sekali lagi macam cewek kau. What's going on here? Aduh, bobo. Because as abantu abamnyama asikwazi ukufihla imali ihlezi izovela into engisho mina ukuthi zicabangele wena ufike nama conclusion akho ukuthi kwenzekalani right now follow the money kukhona ozophahluka imali ayaqamba manga ngiya understand ukuthi there was a meeting and kule meeting kuzokube imanje ayikho ngisho yedwa ofuna ukusitshela bekuthiwani and if bekuyinto ephilisayo into ethuthukisa umuntu omnyama ohlala eSouth Africa ngabe sesiyazi. Why is it that everyone uthuli but siyayibona ithombe siyawabona ama video siyancoma